Ako ano yan? Kalimboy! Ano nung pala? Dalan dito! Miss Universe Bohol. Miss Universe Bohol. Third runner-up. Exit. Casual wear. Casual wear of Miss Universe Bohol. Miss Ilaud Pilar Bohol. Metron of Ilaod. Casual wear. Maadjong pagkasakto, no? Lamia kaayo, oy. Mia kaayo, oy. Pero katong sandal jadaho ang crush, Ganahan man jud ko inganang masandala. Ikrasan dito sa PC ingani. Ansa? Ansa? Sa PC ingani. Gikrasan ni mo na dito sa PC? Pero dito ingani topsider. Ansa mi na topsider bitaw na. Alain na to kuang-kuang da. Lain na to topsider. Kuya wagod. Naday ko'y mindset. Miss Universe Ilaud Pilar Bohol. Gown presentation. Sakto pod. Maju pong pagkasibo. I wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. Tiyan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. From the bottom of my heart. Diyan kaya nga nung gisod naman na ni mong silupin. Okay na ako. Mga gabok na na. Isa, datong aparador. Ano ba? Biluto adito sa... Wa mangitaw ana. Kini naghagok. Wa lagi to silong ga silpon-silpon.